tumalize hiyo maneno yote. Na jambo lingine ambalo mama kaunti hufanya, mvua inanyesha siku ya kesho, kwa sababu Monday na Tuesday mitihani inaendelea. Siku ya kesho mimi nitaweza kuleta tank ya kutafuta maji ya 10,000 liters katika shule zifuatazo. Manguo Primary School iko Kioward. Hii mvua isipotee siku ya kesho, Zak kuna tanki itakuja huko ya 10,000 liters. Na shule hiyo ingine ambayo itapata tanki ya 10,000 liters ni Githurai Kimbo Primary School na bado ni Kioward. Nitakuja kulaunch mikutano ikiisha, lakini kwa sababu tunataka maji iwe ikianza kuingia kwa hizo mambo ambazo ziko, tuendelee hivyo. Wale ambao wananiona mimi niko kwa kamati ya education, na wale ambao hunifuata juzi waliona nikiongea juu ya hii shule ya Kiu, na nikaambia waziri chunga sana Kenya kitakuja Mweki, na nikaambia waziri, wale waliniona kwa TV, waziri chunga cukuru ena ciana 5,000 primary eka-ini imwe, ucio ni ugwati utahana uri ohana twetereire hau. Akasema ameamua, na pia naona hau heragwo no mugunda wa Irwo, niguo ni mugunda wa cukuru wa Irwo, ciana cikarage eka imwe na igaikara hinyanite nigetha nie na andu akwa twegune kwi indo ingi ikareria andu muthenya umwe. Ota cia njohi ndirathie ngiugaga murugi wa njohi ucio raruga akenderia ciana citu tondu mane muthure nginya ne tiri uyu njohi yo no ekanina gwake riri okenaga ukiona njohi ikinyua. And finally sasa tumeamua tutaleza hizo tank, na nikasema ya kwamba mambo ambayo mama kaunti hufanya sijafanya hapa Githurai. Kwa hivyo wakati ukifika nitakuja kwa the same ground, tutatangaza, tulete vitu zenu za mama kaunti, wamama hawa wachanga tuwawezeshe kuanza biashara ndogo ndogo. Ndio nao hivi unaona wanaongea mingi, sio kupenda, ni pressure ya maisha inawasukuma sana, wanasikia kuongea sana. Ndio kwa hivyo ukisikia kiongea sana wacha kugonga, ni pressure, wacha kunyorosha. Pressure ya wamama inatoka kwa mdomo, ya pressure ya wanaume inatoka na kugonga. Tafadhali usigonge, wacha kaongee, ni maisha imekuwa ngumu, lakini tunaamini itakuja sawa. But before we get to where we are saying we're going to support these ladies waweze kuanzisha mambo yao. Na ya mwisho nimalize sasa ndio governor aongee. Ningetaka kusema pia mimi nataka kusupport hii sako ya hawa watu, na ningewauliza kama vile nimewaambia, keep politics out of this sako, ndio muweze kununua mashamba, mohikia tumia yambo mashokie ndemo thaithe tu andu aitu nigetha ona ciana cianyu ikagia kuria gwetagwo kwanyu. Atumia nini negwenda kumwira twina irua rirathie na mbere, atumia ndamuthaitha tiga gutinda ukinjuria wa muratha my brother ni murevi no ahe irua no kuheta no muru wa nyukwa aya angimeha aya matingi kuheta otianyu muhoe tu muru wa nyukwa ona ko atinda haria Githurai akinyua muhoe irua tumana heo irua nacio nega matihana aya tukora maikarete nyumba maiganeire maguru etagie kiria kwenda ucio we bara umuneaga matano agatinda akiina ku Githurai kegima ndauga Kimani wa Njiro witu arue na hona icingi ciothe ni ngoma undu ucio githitu wa bata andu acio marenda kwendwo na kwamukirwo ni ithwe na gwikwo wega. So I want to stand with this circle ikianzia and underline, keep politics out of this. Wanasiasa muwe muna Twitter na ndamwira mutikagerie kuingiria chairman thini wa sako iyo arehage bia akarehe bia mukahota kumenyora mugwika mwamuingiria sako ne mwatu limit to ne mwakigwa ithwe tutithia bare mwana ake no igwa ni muregani no ne ndamuthaitha na ngamwira na chairman haha ne ngukwira to ne nyua thuri aruriri. Chairman, I still want to tell you these things. Dorere iria ingi turaumia ithurano marecokaniriria marauga na ithwe, and we have a bargain for our community. Ningwenda guthaitha rurere rwitu rwa Gikuyu njaretie na arume to ni nyume mungengano muingi wa utongoria ndimwira na ndimuthaithe, it is a time you brought this mountain together. Giki nikio gihinda gia kurehe giki kirima hamwe na ndirareria arume a Gikuyu ari othe me in power. It is time to bring this mountain in order. Athuria kiama rimwe maragia makario gathikiririo ara maroiga no riu gacoka kaigwa wa metia tongoria ni aingi ndorenya hora ndiru nao riu nake chairman ndimuthaithe na ndimwireo kirema giki kirenda kwaria mugambo uraiguika for now aria tukire mwena uyu kirema gitu kirario ni Rigathi wa Gachagua
tugathikiriria tukauga riu nake chairman tondu mutikienda kuhura ruhire wa mwana ucio ndagwete tondu mutienda kurakaria chairman urai ruhire wa deputy president tondu na ithuĩ tũtimutigĩte tũrĩ o hamwe na inyuĩ maũndũ no mekwagira mana no mũrĩ ũka mũtũhũrĩre rũhĩ haha tũrĩ ũko haha na Rigathĩ Gachagua tũmwĩre nĩ muona ũrĩa twĩkaga na hĩndĩ ĩyo tũgeta nginya chairman tũmere andũ mathiĩ kwao ndũ matige gũtinda makĩrũmanĩrĩra nĩ mathiĩ kwao rĩu koguo chairman to nĩ ngeire kanya ga kwaria thutha waku Ngai nĩ mwega ndũngĩcokia rĩu tondu ngire mama kaunti riu gutie mundu utai muthuri ungiaria thutha wakwa tiga gavana riu ba chairman ukiigana ri uhoro ucio ri ihinda ria kuiganania kirima ria kuribanga ri tutino horo Azimio Angandu na ntwakimuhotire riu ikarai mumenyete ni twamunyorothire riu muke tuteithanie tuteithia andu aitu. That is what is very important. And now without much ado, I want to take this opportunity to welcome the governor of Kiambu County, the one and only Paul Kimani. Disrupt governor rege coordinator wanyu kana chair okio form ici nĩ cio form cianyu cia basare njugire nĩ umuthi achunjia andu aria magereire and dai na guoko kuorio. Thank you very much and God bless you. Make sure you get me the very needed students. Mungu awabariki. Thank you very much. Haya tuikale hivi tuketi chini. Asante sana. Najua tumekaa nijue nĩ tuikarĩte tutikwaria muno ngugo maũndũ manini mana ihenya nyambe ndambũre wabici ĩno njega ya thurwo ya gũtũrũgamĩrĩra chairman witũ, secretary, organizing secretary, spokesman na atumia anyu na wabici yothe na nyinyi wana boda boda